Rus dünyası sevicisi ve hayvan hırsızı seyahatta. Meşhur ihanetçi ve Taygan Safari Park sahibi Oleg Zubkov işgal edilen Mariupol'ga geldi. Rus işgalcileri tarafından viran edilen Mariupol'de şehrin ne kadar zarar görgenini anlatıp farkına varmayıp Rus işgalcilerinin harbi cinayetlerini koçmemana da olsa da tasdiklay. Мы в Мариуполе, но поневоле вспоминается 1943 год, Сталинград. Вот так я помню только разгромленный, сожженный дотла Сталинград, где были остовы зданий. И я не думал, что спустя столько лет, в 2023 году, такое возможно увидеть. Нет дорог, где не прилетели бы бомбы, авиаснаряды и так далее. Нет даже дерева уцелевшего. Без разбора все здания, независимо это школьные, дошкольные учреждения, больницы, заводы. Это просто чудовищная картина. Mariupol'ga sanki gumanitar vazifenin keldi. İlk başta yerli hayvanat bahçesini ziyaret etti. Yük arabasının bir çok mahsulat, saman ve toban getirdi. Aytkanına göre garbi muessilerinin sanksiyalar neticesinde artık Rusya'nın çalışmaganları neticesinde o'zi çok zarar görüyor. Каждому сотруднику по Рождество, Новый год все-таки. Вот здесь смотри, тут на всех сотрудников, так, вот вам у нас, сейчас, это тоже подарки. Немного молока для малышей, это как роял канин. Спасибо огромное, да, это У нас тоже сейчас прислали, мы решили поделиться, потому что тоже проблема, везде все остатки, кончается. Mariupol'nin Kiyik Tabiat Parkı'nın sahibi olgan Saveliy Vashuran'ın beraber Zubkov bölgede gezindi. Adımda Rus kanunları haqda anlatıp, xavfsizlik kuralları haqda tarif etti. Hatırlatmalı ki Zubkovga keçken sene Rus hapishanesi Taygan Parkı'nda bir kaplan balanın parmağını tışlegeninden sonra 2 yıl 3 ay hapishane ve 255.000 ruble para cezası hükümünü çıkardı. Fakat kuzde Zubkov endi serbest edi. Потом у вас нет табличек предупреждающих. Посмотрите, мы стоим у вольера ягуара, должна быть табличка, что опасны хищные животные и так далее. Потому что табличка предупрежден, уже вы с себя снимаете ответственность. Мы проходе сделали там. Мало. Народ недоразвитый. В 19.37 постановление вот это Медведев подписал. И по нему прямо сможете посмотреть все нормативы, к которым вам нужно стремиться. Да, пока украинская, там меньше требований было. Но для вашей же безопасности... Көрініші көре Зубков өзінің паркы үшін яны hayvanlarını көзден кечіре. Но у вас много и тигров, и львов, чрезмерно много. Ладно, у меня парк львов. А вы куда их разводите? Mariupol hayvan bahçesinin sahibi sanki dersin Zubkov'un işgal etilgen Kırım'dan getirgen sözde ideyalarını sevini. Vashura'nın sözlerine göre işgalden evvel bu park gerekli her şeyin teminleniydi. Degenine göre Rus işgalcileri kelgeninden sonra hocalık teknikası hırsızlandı. Bu malumat Zubkov'unu şaşırttı. Савелий Анатольевич, хозяйстве зоопарков ничего лишнего не бывает, поэтому чем богаты зерно, сено, места немножко. Ну, все, есть у нас и все. Вам нужнее сейчас в этом году. У нас, смотри, у меня было 16 единиц техники. Техники нема. Трактор купил, новый трактор, чуковалка, косилка, это поле маленькое. СССР не одна. Каждый год по 120 тонн дорогали. Надо было ничего нет. Все забрали. Технику забрали? До сих пор Кошмар. Zubkov yanı işgal etilgen Ukrayn topraklarına ilk defa gelmey. Birkaç ay evvelsi o Xerson hayvan bahçesine kelgen edi. O vakit o rakunni hırsızladı. Donbass için cenk devam etti. Rus işgalcileri esas güçlerini Solidar şehrini işgal etmek için kullanmakta. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin aytkanına göre işgalciler şehirge şiddetli saldırılar gerçekleştirmekte. Şehirde aman sağlam duvarlar kalmadı. İşgalciler şehrini ne olsa olsun işgal etmek için ne kadrolu ne de paralı askerlerini kızganmay. Ukrayna devlet yolbaşçısı emin çatışmalarının neticesinde Donbass kenedi asıl sahiplerinin nezareti altında olacaktır.
Завдяки стійкості наших воїнів там, в Солидарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилось, і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під Солидаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Ишгалчилер Бахмут ве Авдеевка жебесінде де Украина позиционларына салдыры керчеклештіре. Анда Веда Лиман истихаметінде Украина силалы куветлері рус ишгалчилерінің илерлемемесі үшін мудафада bulunmakta. Украина арби штабында білдіргенлеріне көре рус ишгалчилерінің мақсады Донецк вилаетінің мемури сыңырларына чықмақтыр. Асылында есе Русия күн жидді арби де аскери тарафындан зарарға оғрамақта. Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні Восточний їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ. Silahlar mağazını araganda 2. Cihan Jenki vaqtından қалған Deniz Mayınlar mezarlığına tuştular. Mykolaev vilayeti Arbi Memuriyet yolbaşçısı Vitaliy Kim Tunev'in işgalcilerinin kerçekleştirgen Achakovga yapkan saldırısının neticelerinin böyle anlattı. Onun aytkanına göre işgalciler bunun sadece Achakov şehrinin yarasında yerleşken binalarının damlarına zarar verdi ve patlama dalgası sebebinden insanlar arasında panikaga yol açtı. Видите, рядом там с воинской частью, куда обстреливали месяцами, был склад старых мин, там, противокорабельных Второй мировой войны. И, честно, их залили бетоном, ну, и сделали как могильник такой, потому что, чтобы оно не взорвалось, было опасно. Ну, прямо на берегу, в песке. Много их там было, их залили бетоном, бог знает когда. Русские что-то решили, что это склад боеприпасов, и мужественно туда стреляли долго и нудно. Malum olğan ekibi bazar ertesi күні Ruslar Achakov cemiyetinin Yalıboy kısmına ve Achakov şehrine 5 defa raket saldırısı gerçekleştirdi. Daha bir kere bu sabah vurdular. Bugün arifesinde hastahane binasına zarar verildi. Neticede 15 insan yaralandı. Bulardan biri 2 yaşındaki bala. 4 kişini Mykolaev hastahanesine tedavilemege alıp kettiler. Ukraina silahlı kuvvetleri yaşasın деген yazını araba bamperine yazdılar. İşgal etilgen kefede Ukraina ordusunu desteklegen 2 kadın tutuldu. Bu hafta Kırım'da Ukraina prezidenti temsilciliği bildirdi. Paintball maçından sonra kadınlar bu gibi protesto yazısını yazıp videoga çektiler. Sonra ise Instagram içtimai ağında yerleştirdiler. Temsilcilikte bildirgenlerine göre bu kadınlardan biri mektepte hoca olarak çalışmakta. Tutulganından sonra teşkiruf процедурасından geçti ve neticede serbest bırakıldı. Son söz için vakit tapılmadı. Yaşlı Kırım Tatar siyasi mabuslar için hükümünü yarın 11 yanvar günü seslendirecekler. Bu hafta Rostov-na-Donu şehrinin Cenubi Arbi mahkemesinde bildirdiler. Növbetteki oturuşta 60 yaşındaki siyasi mabuz Cemil Gafarov mabuslarga son söz için hazırlık vakti verilmegenini kaydetti. Sözünü daha diğer ağır hasta olgan Servet Gaziyev de almak istedi. Ama işgalci kadı siyasi mabuzun Kırım Tatar tilinde yapkan çıkışını toxtatıp Rus tilinde devam etmesini talap etti. Episi siyasi mabuslar olarga binaen Женева konvensiyasının 4. maddesi yani savaş şaraitlerinde vatandaşlarının korçalanması maddesini kullanmalarını istedi. Fakat Rus kadıları növbetteki sefer reddettiler. Servet Gaziyev, Cemil Gafarov, Erfan Osmanov, Seyran Murtas ve Alim Karimov'ni işgalciler o gün evlerinde tintuf geçirilgen 25 Kırım Tatarının beraber
Берабер 2019 senesi Mart ayında tuttu. Epısını sözde Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerinde kabatlaylar. Bir ay evvelsi Rus prokurorları hukum için özlerinin talaplarını seslendirdi. Rus hapishanesinde insult geçirgen 62 yaşındaki Servet Gaziyev'ge 13 yıl hapis cezası verilmesi talap etili. İkinci gruppa sakatlığı ve böbrek yetmezsizliği olgan Cemil Gafarov için 12,5 yıl. Da 13 yılga Rus işgalcileri Erfan Usmanov, Siran Murtaza ve Alim Karimov'nu hapishanege kapatmağa istey. Harbi esirlerinin adi vatandaşlarının azat etilmesi ve yaralılarının değiştirilmesi. Rus insan hakları temsilcisi Tatyana Maskalkova'nın konuşken Ukrayna Yukarı Şurası'nın insan hakları temsilcisi Dmitro Lubinets bu gibi neticelerge umut etti. Malum olğanı gibi müzakirler yarın Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da o'tkerilecek. Мені приємно відзначити, що на всі пропозиції, які я сьогодні висловлював, Туреччина їх підтримує, готова взяти на себе роль серйозного посередника та роль інституції з боку особисто пана Малкача, який може забезпечити вирішення гуманітарних питань громадян України, які перебувають на території Російської Федерації. Ukrayna ombudsmeni Rus esirliginde bulungan adi Ukrayna vatandaşları olgan mabusler ile bağlı güzel haberlerini seslendirmege umut etti. Hususan söz işgal etilgen Kırım'dan siyasi mabusler haqda keti. Це і представники кримсько-татарського народу, які не скоювали кримінальних злочинів, але тим не менш отримали довготривалі терміни покарання за свої прості слова підтримки України. Я впевнений, що завдяки зусиллям Туреччини, президента Таїпа Ердогана, безпосередньо омбудсмана Туреччини пана Малкача будуть вирішені.